بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. منama kiki tusazaho kwezi watukufu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ajironge shabaha shinu rombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala keni mahala walo mkumori ngarumwa hawe amani na usalama kama wenze garjo hadisi madna chashibanu lazima ngarashilizana umbabi garjo andisa ulawana wana nyasi majuristi Komori wajunao bonze ikawa wahodari halisi wakaya haina mbarandongo ujouro hakomori waireme. Alaikum salam Omar Kasim. Leo wajunao Ulaya Faransani hata mpaka leo rahaka tushin alikuwa tushnoreleza ile problemu ziona rais wa hao Macron ikangizo kwa tsunoro kadaporo shau siku wa denonce ile problemu zilo Faransa za usu eshali ya mshindi za usu ze tabu bana mbali boko hizo wengi wananyao majuristi wa Faransa wa zambao shau wao kwa tusubutu wa zamba donarjue na utaalamu wa Rafsanjani ukoim de juristi yeye unako jumahe kawati sababu ni ya tuparo subutu weleza dunia za tabu zunda wa Faransa za kishania asinjema hicho zabani ngamana nyatsa ndokulamu jana wa ili وهو نهار ماشان ياك بس مبنها يعني ابانو يشرنا شهوة شكعانتي شاولوين هاينا من النوتي هاينا الذكر هاينا منونغو يجروها كموري ويرمي وكوا جوران بيا ينمنا هلواليو وكوا جوران بيا afanyajaban hao wa juro Faransa wasubutiu wa ozeo wa ambeze tabuzo Faransa nizajirini omna ngubu na kandani mvrizia abasa yununga bonhusu wan wahelauka ya Macron alimbiha Macron anatabasa kajansi premier ministre Macron ali ema juristi wanu ukwaji wa jawelezo wandu wao ka baba nkweli ngona haki wa zambao ikuwa tina haki eba kweli ndio farli basi minga mjoketi farli Macron hati ya premier ministre haudunga parti la majority kati geti farli minga mjolo yeye ngeneshwa ujo hati mrianzao waziri wa handa donc nisha namba ka shabu utambia au parlement sheishana Faransa kajamba farli itewa waziri wa handa yatokawa he majority ya rais wa dawla Faransa ngana haki ya unome uyanzao isanzao wakati yanzao rahaye jadungae wana mongo na majority kale wenungu fanya bahonde shabutu kabo harari ya sharia harari ya sharia donc wananyasi majoristi wanu
abambaza Komori inu haina dekreje utolwa watobeza wanje Buhari waite shaka wanze wade wadanganya wandu kammeleza jiri Ufaransa kwezi na roho upande huo bawo mna ngubu ni mwandisa huo madamu himwara hatibanu de madda hele bundo la hiyonti gajobirlia arma message na ishia bolto kaifanya jana ulawana nemna jana mhansambu yara la hicho gajobirlia ramba garabirlia ule bundo la hiyonti dalan Abdu to sasa huko bundo ikao kabati serikali dongo tunga mapesa cha mapesa yani kasema dongo tunga sukaka wati ntisifanya mapesa cha daula zote pia zo usarifu ze amalati zao heze nyushuru za hiyanti nyushuru za hezenti zode zende sawenti ina kenselangalie na nyaso starabu amanga mlo Faransa mlo jumabo kemaranya watilibe jao ye Faransa nge ndo ha hindi nge songo hundo ha empo karda narengo mfano wa hezenzia basi yezenzia basi ze peyaji za Ulaya zo matosha zirengeze zenziya za Ulaya unugarde hala peyaji leo mazofera ngwanza unzia chakwa swanza walibeze vignette nozia nezlindo ujezirengeze zenziya ulando ushuru wa urengeza zenziya deze haki zirengwa harumwe mabali ya magari lewo inunga na ndauze parents fanywa charity libeze vignette garanzauri kana mwenje charity libo mwenje garanzauri kana mwenje tilibe maji yezi nukwezo na nyasi manasoma daleze kulindi kai Komori bet salama kulu fanywa mapesa sheni sawensi hatu deze nyushuru hizo uruo washashi wadola maluka wakubaliwa livi yabo service de lampong lazimu mfanye jitihadi mrohe moroni mtusokanti moroni basi haina mtu jiruhusu habu wa biashara arwensi ikaja mwana mzie hizo kazi rendwa yaboe serikali ya Peru polisi ngefanya nai na hizo kabati arme dunia kamili mkano jiruhusu habu wa biashara ngabo zenzia za udunga atamrabu biashara amsomikani mfano wa sisi wanaweza rati ngabo wandukote oto jiruhusu wa bwana domi jini hao la fere de julo yenezi balu ya serikali ya Peru kwa sababu baka radio tijau ngabo ze sharia za udunga hata ubwe radio ngabo ze sharia za udunga hata ukubaliwe statut yako ya radio ekesi statut kubaliwa uje statut mwebo hondaho no prefecture awela mairie ijori habo no interior unakorese pisa yako abosa ukubalaka ngona ruhusa ngojojua ubuwe radio yako sabuka jaisa hapo yodo muhando umna mfano ngondo anertik ndo sempeya anertik ngo huni ko frequency ya hao
bana wa demande wajohunika ye fréquence bon wajohunika fréquence banda bonga na ushuruli ba haina maha ikazango izogo sanda radio bahari nga mji fulani ha tundu mdaho ni kaime tori basi wa radio yaboti namna hiyo donc namkana zona nyasi mjunda bonze urelezane mreleze si wako mora badi kam naushi na mpwengayo ekamtulibaza ushuru bon il faut shayeni ngamazoke wala msamjeula ya nganyanya msanga mwana mwenje bado starabu pia nganyinwo halafu mhada wako mori ye ulaya ye dunia kamili ekasoka za dunia hizo zeshiu za mbangizo na mfunguzo na mali hizo na jao hizo za nishuru urowo kabati mdu armazensi hizo mzivumbao ya hana ardhi ya ardhi pewe ya taifa namjokaya engezo ndazamba ramana rejeri ritoifishe ardhi ljokabaya katimra hana nyumba ya hewa wa serikali wa hauzu amuliza kwezi amuliza shabo toujours que na ushuru ya liba wa heni ba heila harme daula nandor be mamera nabukat sama ngor sanga war masala meri ngaronskari ekaga mashoyu torazui kume harizo za utamwenje harma bavu doranga za parzo fanya hizo kaliza mkarazi relewane wananyaswa kumoro kazeti dijifari huu hizo na jifari huu hezenyu ushuru za hayo na mnuka jula la mnuka ka tranquille kajali ba ushuru wa harma daula mnuka ka tranquille leo nunga ranzao pare maafidhu ajajuzi akakomoriba jukole akawabira pare nziru alisalisi jabokata na miamu ibiro kama ndo herumbili shabo yeye mahafidhu ngujambie mazofera wa kwamba ni kamtilibe bakamtina pare ngujambie mazofera ukamsilibe msikubali mlibi badala ya wambia kaa na mlazema gari ya hanyu baushurunu ya dabwe magari ya hanyu ya zungu ya rohao gwambu watilibe ushuru vignette parenge jotulaje parenge jotulaje yelo ine mazofera ya fumbuni hata moroni uko sulibo ushuru za barhindi gon donc voilà watukufu amazima biore lewane ndondo nyostarabu mastarabi hakumaja Faransa mndeleze lazima meri emana zifanya miji hawaiho ngona riali wazirenga au harumai maraia dukamongezi jibanu mdori hadaya muramba kaya wo msilibe bahin baka msina pare zo kazamba wo kazamba zonja zama ufakiri yon man sene mwana makhfidu wadi mwana wa damu na roho basi abonge kuzo tukufu na kila zile lewane vilazimu sote rifungane mata reducensi hatu ya bodo hangalia ngambeni ndo kaya ntike na upangayo ekartulibaza ni shuru ntike na upangayo hasa ani hautojinika nafasi fanyizo ranzao kina ukide haina mnasema kaya swala la nguzo mshakiki nguzo mshakiki yamike za manando yamike ruhu sandu
yela merimba imikerusa kama sasa zela meri wondo alona za autorisation za hema bavu za hemiji. C'est pas parce que on a des chida abango toju hau bwe ya shara yo wanzao de la dimutsa wa registre ubuwe udolive ya daula. Sasa kama chika zamba muna mrehemu hambe biji yako morehema bibo yo nyinjira hane biji yako samahani ye biji ya mjangaya ya hema bibo afan yo nyinji rahane biji yako mo chabu gara zaur kana utorut gara dor kana jao gara dor kana moja metka surmat kati gara dor fanya naskar tnaru ni show katimno njo ke tayari ya tole daula mahindi alibe maushuru nenda hondo wazungu katakawa daila tetra jimba ne tete kama mwalibe la tete mnungu tanza himsuruna tadratlibe tijao normalmente kwa lazimu haina dapo lie shiu haina dapo haina nyumba ili be ushuru arma zelameri zikartu zifanya shakana ndo zelameri zirengeze miji hata ngaranda zelameri watazikombe ngaranda zelameri warfanja na sikartu tayari arilibe zenye ushuru ni kolo ndumno manga ngafikiri ke Faransa ngenda wa hindi batu baba hanuru moral kumara hawa jabu hamba hindi hata yulimo yani mabanu hahe ya labu ya limau yali ngutoliba alafu sisi ngandor fune macho de jue mfumwa leo ranguhale yeti kane building yeti kane jau bahari mnoge Faransa gono building na bukumor lazima ke building le gashi al joja kamga wende hewan raha karti na gashi yamula dhumuri tsange jo sangiwa wandu wamwali wono tilbeza vinyeti bismillah shab msidaipare ona mtilibe manje msidai manje akaizo zote pia zoukaya ekanu ngwaziliba barusisi mimi mara kwenda kati moja wanta manungoza ho manje baona sikamtoliba ngamono tiwulu umwengi yatsi tijatu charge ekanje wona ngamja maka yoti hatu gono على كل حال شاو wana masaidina ngotsamba mnyanya pero tom fano banu kaya ganunu ko mori onungo ndao mashele onungo ndao ya bondo ndao ngo hula mtsanga undao ngo hula ukongwa yeko mori ko timtsanga na kongwa unile kongolo mgolo tambia tale saidina ngozi juo kumdani ha homda wa kongwa lewo Idris nsora hazi ikasero mdan ha hula bobu tensunjulia mtsani namadele kongwa luhumdani ha hula ndani hahontu mlamala asate yemana wewe saidina torambe namna ufanya nini kwa hizo ndabo kasim noje Faransa uko na chato zazafa utotapala tai haz yemana yotoje ukiri hono hizi kana wili bontona haz na tapalen nelo shungani hamma joni nenna wale mnamhoko kwa alhamdulillah embe anugwa tongo wa omhoko leo manam shangwa nera saero na mari ndi wararun wale bas wanu la ya Abu Saidina
haina mndu kwa kufanya na mwanza serikali na bowezo ambao hizo wanu roho leo ndo siasa wanu surtout ndo siasa wangazija wajja urendenti inunaye kabanu wangazija ndo siasa wangazija ndo anjali mwenzi kakiko sarmezi ya baba kwa swanza umbise mwanya uyafanya ndongo il faut se shonga wanizo ambao lebo saidina jora ambao bani zwali swali ya standard wamanga mizamba wangazija hakaya kama mzee ambao kaya wakati Said Ibrahim kanda tolo armezi wangazija bahenda fanya mipango hata haurambe wakatali swali wangazija dwa hima wale maza reformo zakana zilengeze nsinu hata kenda watsahema dabdala wa mpange ya jawu aliswali mono kama dabdala aliswali haretewa afanya zaidi ya tuti ngapi 10 namba hii raheja ulawa sho wangazija na mama dabdala katika ekakar jamma ujurda utowe wangazija na kautesho ngayezi ataki wangazija na kaufanya jauhare maandamano wangazija shammono kamjaona tabu ya kamjona mngazijali zantu bakilujuna bosambe juu waka tranquille tukabo niladhimu elewane haureje madarakani banu nsiyo hundwa heze nyushuru heze mpo leonga mnyiula ngambwa atsilibe na ula pizwali bao na bamtifanjao na ambe ticket tuhenda ndo juendaje gijgoendaje gijgoendaje ale ujumanda kanan kemle shalo heleze mbabi hiyo kanar kerazi babanu bet salama ko fanya mapesa yemizahara libwa onebaiza nyishuruncha shida huwa shashi walibao wenji kwa tuliba pues abange yukanelewe nonondo wanyanyasi mlobonze nalo huna forant na nyimlobonze ngamba mtsilibeza vinyeti baka mtsina pare ye parenga jo tulaje akamale kamjaliba kamno angamjuko hida ije akamno kana namnitine pare hatu barlibiza vinyeti ngasina muda mwinjiban mahami njiban hanakata wajusoli ba vinyeti otosha na makarsuli wo hatema ba fodona nzia mwanje bora mer ko tuliba na nyasi wa he service des impôts ngo yinu lazima muirenge au sérieux kaona impoint ya ali vignette tia paranje ilia gari ile ndao ikamni katonda libe vignette na lazele gari shikamna badale garla kaja libe vignette ya vignette kesi bala analizilwa ndela zile gari atakatajoka parenjema yaja tole gari kaila ngujoni baka bato parenjema inale zile gari shikele gari ngale ndao won shuru la zima ulibe harme daula automatic oje shamba wa shilingo na greve henzia ushefumbuli mazafara fumuna tamsuje hangar fanyo greve yenyindi mwamba ile anzia ninga nyanzia nyanzia
mimi Muhammad hangu mimi wasajana mimi amlibo na tangu inunga yebao haina mwaha selo hezo bollo nizo ne shadda shao haina mwaha lazima ngomira yatima shashi moshele kidamu na babadi shani namna shadda sham lazima ngomira na baba sainu wardewa bani ngo azwa njeze moshele itabungo ya moshele shami nuli ngamina gari nuliba nufa nulibe vinyet na lotileo sedango jotileo nulibe vinyet yabo mimi nuliba yabo nyasimlo laya namkira zimrambie ngamfikirike Faransa yongo ndo ha hindi ndo ha empo nyinyi ngamjua wentia hanyu ndononro ngamjua omijini hanyu ngamjua kara dawla raha kwa jashina yo foti ya hao mashele ngelazimu wafanye taratibu haina mdabwa biashara mabaan yani le ushuru na wafanye taratibu yani magari yote pia haina mbalo haina sema garba haina mabahari lazima tola ushuru tolwa ile dawla yundwa akabona bonti jondwa nabo rujwa ba angasina ba flat o shashi wa hatu bortoli ba sonti engerdo li ba sonti ke yajiru toshara kufanya longo ko jizebe ko sonti karsuli watu kufu ndema madara kadani bilia kamuimu yahuwa ndo ambara ndo tilibeze vinyetim tilibeze empom sonjao khala fardo do hima bakaren sikke tuundwa sizo ngofikiri dan sizo hundwa ache rahakar tina gashi ngal jaw kam ngwa ngal johuja kam ngwa insha Allah aljuj kwezi watukufu ile mada muhimu na kanani leo ujirete minyani leo na nyasi mlo bonze mwana wa dunia helienda mrambie nambie za kweli zo namna za tisipangi hao shamsi jamdo na baminyanya nur hadaya no hataka ngani wastarab ngani Faransa basi dana wa mustarab ngamjetimizi amna nguvu sasa tena katone mwanama wanashangu Khaledi abu parti ya siasa nimwambie ataheni ndondo za sharia za henti namna za abu parti ya politiki atike Faransa twashizungu shinji hajahunu bala zenongoza karakaja kansi babu yenge jokana ani yejurisa wastarabu hamandao mguna zakawala wasawa watundu wataha zenongo zote pia ngoko bwe parti ya siasa hawo hiyo shawat ani tikena za beti zinongo fanya nona nuswanyanya rongo juho fanya ze discours da shizungu shinji yosoma na bora kwa jadunga zenza tarazimu abonge do tsema nyasi Khaledi ya tunono ndondo mwezimu na masulishi ne parti ya siasa hiyo mnambarikishe na mwasulishe na atahaya juendo za sharia za henti banga sana muda banu je parti ya siasa zirangowe kilu juu ani ngizona namna ngizona namna yani tena kamda wa parti ya siasa banga mbiso fulani atahaya juu za sharia zote za heza mbiso ndo hizo atoja maudu hakajo wandu wakansifarata hata muda wa haja wajabaru wanza kema kandida ba huwa Komori hakakoja kaujwe sharia shama hinti alini tsahe basi wa Komori ngamso donc abo wa de lon wo sonti moshele shamano we parti bulu wa Komori wana mtur rambezo ngosh Komori hindra raile kwa to ojumulanizo mbao baba ya hata duelozo mbao shande helilo wandani zar nengo tajata katba nengo hatu yasiri wambashikomo huwa derlo no sonti moshele
abonge atampaka ndabo tusa na salamu juhani. Wajazakumullahu khair.